kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ang nidinanggag ko, Mirasol, bakit? Mangala ka pa iti assistant mo? Una, taka sa pulak ti assistant para kadagiti cake kan tinapay alako. Ado ti orders aya? At dalata mo it oray kaskasanaw. Jay daduma, impa-display kadagiti sari-sari store ijay sintra. Kan dito'y lugar tayaw, tapno na bibiit ama ibaws. At damat ni Joe ng assistant mo. At daang agnayo nak iti may sapay, lakay. Sigurado ka kadi akaba ilam abayadan titang danda. Siyempre adamot kwarta. Kabailak timang tangdan iti assistant anya. Nasaya at ba't garon no kasta, Mirasol? Narigat no mangala ka iti assistant. Kat di mo mo't mabayadan ti serbisyo da. Sigurado nga da may bagada. Ay nawaw, amok dagitan. Anyat pa nagkunam kanya kaya, jak amaw ter aramidag. Kat di ka agungot Ibagbagak laang mo't. Nalpasan ti panagdalos mo ay sa. Saan pa'y madam? Ay nawaw, nakabunbuntog kalaunay mat. Saan mo't arobot da tao, madam? Ay di nakman angawon na kasta. Saan nakamakiin-in nangaw kan ka Awan pa'y 20 minutes, si pudrinugyak tinagdalos, madam. Agawa ang ki di dita, tatulungan pa'y ni Juna ijay. Adaw ti maipak at tinapay ita. Wan, madam. Jak kaya't tinakabumbuntog Tinagsaritaan mi. Kat dagitila ang trabaho iti bakery iti aramidag. Ngam agraman balay da kat dalusak maggayam. Oh, ade bagbagam. Awan, madam. Ti kunak, di kay madanagan, taagawa ak ti agdalos. Kasta ado umatan tinaipak ni Juna. Ngamsi ka, di ka pa'y nalpas anagdalaws. Agasam manday ta. Ungot lang nga ungot. Kat amo namot nga ado ti ipapaaramid na kanyak. Ay nawaw. Narabyan ka mo't ang nagawid ay sa ading ko. Nag-overtime kami ngamin, manong. Ay nawaw, agahasim manday tang overtime yo. At dapay ngamin impa-deliver ni madam. Ado ti impaaramid na kanyak. Agraman balay kan arubayan da. Dinalusak. Ne, kunak man no bakery di pagtrabahoam. Home-based bakery, manong. Wen, gamapay a pinagdalos da ka iti arubayan da. Di bali, tanalpas magtan, manong. Wen gamsan samot ang may parbeng tikasta. Kasla babaunan ka mo't lagayam. Okay laang, manong. Anusak pay laang Awan mo't daduma apagtrabaho Ti plano nga gabrod nga Agurnungak pay Uray do wano talo abulan siguro. Sige, nayunak to no damornong mo. Anyat aramidam diti pagtrabaho manong. Awan mo't kid di magasak laeng tayo sutibilin ni nanang. Ay nawaw, apay kanumanan. Madanagan nga ron ni nanang gan ka. Awan rumbang apagdanagan ni nanang. Ngamin, nasaya ataklaang ditoy. Amangan gano no pinagdalos da ka man ng tibus mo. Saan mat, manong? Ipakmilaangan dagiti tinapay kan cake ama i-deliver inton madamdama. Mala, agpatuloy ang arudan. Agan-anad ka dito Agan-anad ka mat, manong. Aysa! Aysa! Ni madam mo maday jay. Wen, manong, nalpasan ti break time mi. Pumanaw kan, ta ituloy mi mat ti aramidan mi. Apay, anya ti masapul mau. Damagak no mabalin ang maalak ti sweldok, madam. Ti saritaan tayo ngamin idi kat every 15 days ti panagsweldo. Ay nawaw, makauray ka kadimaw. Kasapulak ngamin ti kwarta, madam. Si kapay laang ba't anakabumbuntob nga aggunay ti agganat nga agswelda. No kasta mo lagayam, nasaysaya at no agsapul kan iti sabali a pagtrabahwam. Ni, saan kumamot akasta, madam? Seryoso
Di balay, kat sumangpo mo ti ka anak ka. Isulaangan ti kadwami kinidyo na agtrabaho dito. Anya? Naawata mo't siguro timba ka. Unaw, kayat mo, taulitak manan nga ibagakan ka. Ni Madam Mot. Sa anak amang rabraba, pudno ti bagbaga. Ita ti maudi nga aldaw nga agtrabaho ka dito. Numay papan iti sweldaw, ano sam nga urayon ta itad kunta. Dagito'y pay, Juna. Maipak dagito'y tapno maideliver itang aldaw mo laang. Ay nawaw, nagadumutan, madam. Jak kabailan nga aramidan asisyak laeng. Saan ko amalpas dayta iti may salahang nga aldaw, madam? Na, agrik-reklamo ka? Di mat na ibagayo iti pinapanaw yun ni Aisa nga adda ka anakan nyo ang maisukat ken kwa na. Ah, nangagmaw? Nangag ko madam. Kaano asumangpet ti kaanakan nyo aya? Di mo namnamaan nga da sumangpot. Ay nawaw, taapay ngay mat, madam. Kun kunakla ang dayjay. Nukasta, nagulbud kayaw? Una, tapno mapapanaw ko dayjay nga aysa. Nakabumbuntog mo nga main. Saan mat, madam? Agpada kami laeng mat. Oo, ituloy mo ki din tar aramidang tapno malpasan. Kasano ko mga min amalpas, no day tamo agrik-reklamo ti un-unaan. Di ka matan sumsumrag ading ko. Saanan ata inikatnakmat ni Madam. Anya, apay ka na. Nabuntugak kanumo ngamin. Basta ya. Ano samlaang tagbiro kiti sa balay pagtrabaho ma. At aman siguro kwarta gastusam dita. Day tapay ti may sa manong. Saan nga inted ni Madam Mirasol ti sweldo? Anya, Day takit di ti makagapo no apeng inikatnak. apay adi na ited. Anya tipit siya ita. Kinsinas ti amo ka nagsaritaan nyo kahit. Ay, ano sak kano ti aguray? Ay, naglokon da dya bakit? Imayak tala ti sweldo ti kapsat ko, madam. Awan sweldo ni Aysa kanya. Nay, apay nga awan? Kat awan pa'y na itad yung nga uray piso ken kwa na. Mangtada ko ma, ngam dinadaal na mo't gayam tay electric fan sakbay apimanaw. Anya. Kaya't mao tay pakitaken ka, nangina day jay nga electric fan tapno amaw. Saan asinsinan? Sigurado kayo kadi ati kapsat ko din ang perde? 100% sure. Ibaga kaya no sa anak asiguradaw. Ay nawaw. Iso akwits kamain. No pabayadak day jay kunkwana. Sigurado adi na mo laeng kabailan abayadan day jay. Saan ang mabaling nga ikwitsyo, madam? Apay kumasaan? Siyak tinaperwisyo. Iso asyak magtagdesisyon. Kurang paikit di ati sweldo na nga ibayad na itinaperde nga electric fan kaw. Di magasak iti ayan ni Madam Mira solitay bigat. Nay, apay anapang ka ije manong? Singirek kumati sweldom nga di na inted. Kat, Uray piso, awan inted na kanyak. Ti ko na nabay, ikwits na kano ta pinirdim tinangina nga electric fan na. ay nawaw. Awan pulos pinirdik agamit ijay. Isumat ti na ibaga na kanyak. Agkurkuri ti electric fan idi pimanawak ijay. Nakitak pa nga inusarda kini Jonah idi nangipakda iti tinapay. Apay asyak manan ti pabasulon na. No kasta nga ron, rason na lang dayjay. Anyamot tan ni Madam. Dakkel ti sales na. Ngam no apay mat adi na iti ti sweldo. Kuripot kan ulbod dahi tabos mo. Talagang addadag iti tattawa kasta. Lumaipapan iti kwarta, narigat da akasarsarita, nagado arasunda. Ni Madam mo nga Jonah, Rimwar anapan nagsingir, sir. adaman sa lutsuda ken ka, idikal man kumapahingam sa anak ngamin ang makatiming. Anya dayta, sir. Napirdimot gayam ti electric fan nga usarin nyo. Aywan, sir. Idi may sangal daw laang anaperde. Ha, hindi may sangal daw laeng kunap. Wan, sir. Aksidente anasagid ni madam iso anatinag. Idi kwan, saan maten ngagkuray? No kasta, ni Madam mo tinakaperde. Wan, sir. Iso nga rod. Ay, naglokon da dya tao. Isumagam tinakaperde kat. Apay ka day, sir. Una, tanangag ko timbaga na itikabsat ni Aisa. Kat ni Aisa ka no tinang perde, iso nga ikwits dan ti sweldo na.
Saan apod no dayta, sir? Kuripot laang kitdian ni madam. Agkurkuri day nga electric fan, idi pimanaw ni Aisa, sir. No kasta nga rod, rason na lang gayam day jay tapno di na itad ti sweldo na Aisa. Adda kwarta na, ngam no apay nga agparigat amang itad iti sweldo dagiti assistant na. Kastamot asigod ni madam, sir. Uray adda kwartana. Kasla sakitan na itad na asweldo me. Kat nagtrabaho kami man. Di mo pa ilang amin itad day ta asweldo, tapno malpasan bakit? Saan nga rod ama balain lakay? Lugi ak ano itad ka? Kasano ko maalugi ka? Kat nagbanlugan mo't ni Aisa day ta kwarta. Kasano ngay mo ti electric fan a pinerdina? Ay nawaw. Ni Aisa tinang perdi iti electric fan, wano si ka. Apay, kasta ti panagkitam kanya. Ay sus, dakas tagul-ulbod bakit? Ha! Nangina day dyan nga electric fan anya. Nangina, amok ano mano ti pinaggatang mo iti dayjay. Awan pa'y 2,000 jay. Kan may sa, aksidente ka numat anasagid mo, iso anatnag. Apay nga ipabayad mo iti empleyado ngay. Nakadamagam mo. Ni Juna tinang ibaga kanya. Ha! Talaga mo't day jay adjuna. Kumusta ngay? Naka-enroll akon manong. Naskan kano amalpas ko ti training tapno maka-abroad matan. Nakabayad ka din. Imbayad ko ti kwarta nga inted mo, ngam kurang dayjay manong. Sagat inggatang gumatan iti abono tinabatbati abayad tinating ko. Kasaritak tumanan ni Madam Mirasol. Makabulan ng tinapalabas, ngam aging gaita, awan pa'y inted na. Mabambanog na taong agsubli-subli iti enda. Dayta nga rod manong, manulaang mat ngamin dayjay no itednan. No saan pa yung agbayad? Ipabarangay mo kit din. Marwan dahi ta apakay. Di mo't imbagakin ni Manong Mau nga i-quits tayon ti sweldom iti electric fan a pinirdaym. Di kay man agar-aramid, madam. Nakitak nga agkurkuri ti electric fan idi pimanawak. Naperdi nga road. Di mo ka di ipilit ti amaw. Adda pa manaknak yu, madam. I-review tayo ti CCTV no kayat yu. Amok nga ada ti CCTV yu kat. Ha! Awan karbengam nga ag-request iti kastaan niya. Adda kada kayo dayta. Dayto yun ti maudi nga singirak ti sweldok. Iji barangay hulan ti pakikitaan tayo. Na, ipabarangay na kasta kaday. Wanan tadi yung mat itiday ta asweldo. Wano, kayat yo, tag diritsuak ijay dulay. I-report kayo laangan ijay. Agpakada akon, madam. Talaga ka di nga ag-resign kan, Juna. Wan, madam. Naawatak nga minon iti trabaho nga inaplayak. Manungay ti sweldom ijay. Dakkel madam. Above minimum. Mausar ko matlangan ti inadal ko iti manu atawan, madam. Ay, anyamot ten, Juna. Amom nga daparikot ko ita. Mangrugi ak nga minan inton umay alawas, madam. Sayang mo't dayjay, no saan ko nga ituloy. Mala, pumanaw kan no pumanaw ka. Di kan agpakpakita pa'y kanya. Sakbay a pumanawak, itadyo pa'y tiswildok, madam. Tano saan? I-report kayo, ijay dole. Anya! Ay, Ni. Di ka mo't makaid na bakit? Apaya? parikot mo't ti sumangsangbay. Apay nga rod. Pumanawon ni Juna, tanaawat kano iti trabaho nga inaplayan na. Ay kat bay ama. Ang mga nudakdakil ti pasweldo da ijay. Sino nga roden nga iti kadwak nga agtrabaho ita? Agbiro kayo sa bali Saan mo't amabalin nga igalot mo ida, no adda tinapimpintas nga oportunidad para kadakwada. Ipabarangay naklang nga roden jay maysa. Pumanaw mo't jay maysa. May sapay day ta, no di mo kayat adumakil day ta nga isaw. Itapay laang kitsulbara mo, no agdiretsyo ni Aisa ijedole, awanan, ang mga nudakdakil pa iti magastos. Ay, jaka maun. No apay mo't ngamin di mo ito ti para kadakwada, kat adamot kwartam. Masaya ang anak nga raud. San asayang tanagtrabaho damat? Inaramid da ti pagrimbangan da. Iso asika, aramidam mat ti pagribangam. Itad mo ti para kadakwada. Nalaglag ang tibiyag, naawan maag-agrabyado tayo, apada tayo atao.
Adda ni Aisa Barok. Awan dito'y balay, tata. Aday di sentro. Madamati training na. Training para itaan niya. Ag-training taga-broden, tata. Ay, wala. Nasaya at dayta na panunot na. Wan, tata. Hindi pa yung arapaham na tayo taga-broadgad. Anyang kami ng tigagara yun, tata? Imbayak tayo ko ti sweldo na, Barok. Addan, tata? Wen. Kabutang matla ang ni Mirasol ti maipabarangay kan mai-report iya dole. Iso nga imbaon nak. Wana, ta iso ti plano mi, tata. Ipabarangay kan ipadole mi, no di na pailaitad. Pasensya kayon, Barok. Siya kunti dumawat iti dispensary iti inaramid ni bagat ko. At damot ka di kwartana, ngamjak ammo no apay adi na kayat nga ito dayta asweldo. Pinaguray na pailaang ti kapsat mo. Jonah, Nay, si kamot gayam dayta ay sa. nagpintas ti kawas mo ah. Ah? Ay wan, kastoy ti uniform me iti pagtrab-trabahwak ita. Ah, pimanaw ka? Iti ayan ni Madam Mirasol? Wan, idi pa'y napanalawas ah. At damat nga mindimtang anapinpintas nga oportunidad para kanyak. Aywan ah, naskan nga ibirok tayo umat. Nangrunak at nangina ti magatgatang ita. Wan nga raw. Ay, tay sweldom nga'y. Intad na ka din? Wan, inted na ta binutbuteng ko nga i-report ko iji barangay hall kandole no di na pay laitad. Masapol akas jay ti maibagakin kwa na tapno itad na adagos. Diyak lang amin kaya ti agsasao idi adaak pa'y ijay. Tagrabi day jay no makaungat. Aywan gayam, pagtrab-trabahwam ngay mat ita. Madamati training ko. Ipadas ko mamat ti agabrod. Mayat ngagpay suday ta. Dakdakkel ti sweldo ijay ngamno dito ayan tayo. Agpay sulaunay tan ako nam. O sige, ituloy tanto manan ti agsarita inton sumarono. Agpatuloy akon, tapno sa anak mo't amala daw iti trabaho. See you around! Kinasaritam ni bakla. Wan lakay. Kahit anya timbagada ngay. Mayat ngagtrabaho ditoy. Wan, ngam nagado a kondisyonis na. Kas itaan niya. Nasken a masurot ti oras ti trabaho kan sweldo. Di na kayat ti ag-overtime. Tano pag-overtime magkanaw. Nasken nga agbayad ak iti overtime pay. Day talaang gayam kat. Wala ngam dakkel ti maala na kanya. Ngam no awan ti kadwam nga agtrabaho. Sigurado nga awan tumot mailakom a cake kan tinapay. Ay, day talaang Dakkel ti maitultulong dagiti empleyado itikas kada kayo ani kusyante. Iso rumbang nalaang nga itidyumot ti umno para kadakwada. Ay, awatek nga ruden ani bakla. Kapilitan tano awan ti agtrabaho. Sika kan ti negosyong tumutlaang ti maapektaran. Ay, nawaw! No inaramid ti empleyado ti pagrabanganda, responsibilidad mo ti amo ti mangted iti umno a sweldo. Iti kasta, awan ti rumswa a parikot. Kang runaan iti amin, saan a maapektaran ti negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.